hii wewe ndio muamuzi inayoendelea siku ya leo. Ruriri rwa Ogiek ruria ni ruo runini muno thiini wa bururi wa Kenya. Rwina gitumi gia gukunguira thutha wa umwe wao Victor Prengei kwamurwo kurugumirira mbeu njithi hamwe na ruriri rwa thiini wa bunge ya Senate. Prengei uria uramurirwo na kiama kia Jubilee nieranire kurutithania wira na mbeu njithi gutigirira thirikari ni amahe mawira na kuhitukia mawatho makonainie nao. Nitaangalia sana mswada ambazo zinaenda kusaidia vijana. Aswa wale vijana ambao wanafanya kazi kwa matatu industry. Akinyita na ruriri ruru mubunge mwamure wa Uhoro kuria Kimani ni oritie mwena wa mung'ethaniro witikire maumirira maigoti ikaru muthenya wa Juma. Chama cha Jubilee hakijali wewe ni wa miaka mingapi, hakijali wewe unatoka wapi, ni chama ambacho kinazingatia haki na ukweli katika sera zake na katika utendakazi wake. Oho Kimani ni oritie atongoria othe metikire kurutira Kenya wira matekuria nyongerera ya mishara. Girifotira Kameme TV, rito rako ni Mwihaki wa Kamau.